الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمها لوبيتي أخونا يختم ألغن من ترين جنا ميهنا الله سبحانه وتعالى إيما ومكي قباك ما مد سوال كرف جكم غوانينما gina fahar algon menge teren gina mihunge jawabaka wani ei Allah subhanahu wa ta'ala wakan qabul kurme namas miya khilafa Allah subhanahu wa ta'ala en iman wumuge mana ilmerin bayan kurawwa fani evren fulako migotun ilmerin bayan kurawwa fa Allah subhanahu wa ta'ala en iman wa kamuge wani nama ilah subhanahu wa ta'ala en hataru kamegge iman wanje egotun emme fortama kamki Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kaman iman wo efahu Allah subhanahu wa ta'ala ge rabbu anta kaman imamu adi ekalange ge ilahu anta kaman imamu adi ilah subhanahu wa ta'ala ge isma fulutaka sifa fulutakan imamu mige tere mi hataru kantoge tereng evves kamegga farwa kodakolla en evves kamakamedu shakku wejje kamuga wanina me emihege iman kan ei furi hamaygen wa iman kamek kamuga nuwane migotun Allah subhanahu wa ta'ala imamu ge emme fortama kamek gotuga miwani ilah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kaman imamu Allah ta'ala wadigen wa kamuge hekita ilmerin bayan kurawwa fa adi mi hekita huge adadu algonu men gunam fashafi kamuga wani nama algonu menge umuru huswegen diya kamuga winama vis algonu men nuguneha ginaguna mi hekita magadu hataru bayka ilmerin bassafa mi gotum emme fortama hekkege gotun ilmerin vidalu fani Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kamuge heke algon menge fitratu gawane kudi bodeti taketi algon me unna waki kurang enge goen Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fa faden adi loebba aladume ki kobaka adi aniya ki kobaka adi dogohedume ki ei gosifaikka adi tedubunuma ki ei rangalu sifaikka algon me enge faden adi baduhawima kanje heka enge faden Allah subhanahu wa ta'ala mi insanunge kibaga ilah subhanahu wa ta'ala insanu khalqu kurveeru emihunge fitratu galavwa fe ilah subhanahu wa ta'ala lobi kurmuge sifa ade ilah subhanahu wa ta'ala wodigen wakan denegatumuge sifa insanunge kibaga lavwa fe mikaman ishara kurwa ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith pasule gannani ma min mauludin illa yuladu ala alfitra evves adam gadariya ku ufannuwe fitratuge saaf kam matiga menui den fa hadis kannani fahe emihaku yahudiya kan hadani nuwata emihaku nasara kan hadani nuwata emihaku majusiya kan hadani emihega mamba fane manai Allah subhanahu wa ta'ala insanuge milavwa fa fitratu badal wegen ebade ene libe tarbiyatige sababu nonnama enage mi duniyage dirulmuge ene dimawa kantattahige sababu mi fitratu eba badal wegende mi fitratu mihem badal wegen diya kamuga winam insanaage kiban e fitratu faalwana waguten ade ei e insana ene gelli halaku wegen hinga daane kamuga biruweri kan hiwa hinduga mikan algon men fenigen daane Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'an ga mikan bayan korwa fe e fitratu faalu wegen diya mihe e fir'aun ene ki Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kaman imam wa mihenno ene ki amillen ene ki ilahi kamuga dawwa kuri mihe namas enavis fanawe hinga daane kamuga marwa daane kamuga biruweri kan enage hitan a hinduga ena buni bas Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fani qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin ena buni kamuga wani aharen miyadu qabul kurame miyadu iman wame banu israil bagage mihun e iman wegen wa kalange fiwa ilah kun wakam ebe Allah subhanahu wa ta'ala menwi ilah kun wakam adi timannai ki miyadu muslimun ge teren wa mihike enage fitrata e hisab mu faalu gendiye adi mige turum mes algon menna fennane makka ge mushrikum mes adi ehem mihum mes bodu musibate kurimative salamen nuwedane kamuge biruweri kan hiwejje kamuge waninama nunna mena fana vedane kamuge biruweri kan hiwa hinduga enage kiben mi fitrat faalu gende efo Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kamuge hekke gotuge ilmerin bayan kurwa fa hissi gotun insanaga Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kamuge insanaga hissu taka vesengene
egotun Allah subhanahu wa ta'ala ga hadaratun algon men kamaka dua danna waf kam gawanina me ilah subhanahu wa ta'ala e dua ijaba kurabba algon men mikam fene migotun zakariya ge faanu ekalege faanu muskuli umur fula goswani ko ekalege faanu dua kurabani Allah subhanahu wa ta'ala hadaratu go dariya ko debum e dua kurumu ilah subhanahu wa ta'ala ekalege faanu go dua ijaba kurabbe adi mige turun ware nuwehi fenad dati wa hindu go algon men e dua kuran migota dua kurma Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge dua tenge be ijaba kurabba mi algon men ge loda fenna munda manzar mikamun Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wakama dalil nukureto den efahu ilmer bayan kurabafne Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wakam go buddhi ge dalilta migotun algon menge mi kainatu ufeddigen wa gota me dalgon visnalaf kam go aninam mitanaki wujudan atanek kamuga emme ha mistakun e bagabul kore Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fa makhluqun tammi mitana wujudan a echeka mechesaki feshunu wakanga me kamugo e bagabul kore zamani science go bah ki ismi den suwal ki Allah subhanahu wa ta'ala mi taketi mi wujud alladhi taketi wujudan ai ki henen en suwal kor fikam go wani nama mi he difan kam Allah fa kor jawab Allah subhanahu wa ta'ala wahi kor ba fani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun evs faraten nati ebami hum fedigati heye noni ebami hum khalqu kuri amilla kan he mi he ge gatu go mi kainatu go wa taketi wujudan ai ki henen he bune fikam go wani nama miyaku jawab difaan degoten mihuriha takecce wujudan ai evves faraten neti evves sababen medwerenu evves kamen nu evves ecce kanula wujudan ai migotan ecce wujudan awmeki insana ge evves insana ko qabul nukuran evves kamen medwerenu evves sababen nu ecce wujudan annan kamaka ehen kamun ei buddhi qabul korwe kamen den effa hoti amilletto amillen eccen ufam vejje bunakam go wani nama ege misaleki mamma ufanvi mamma amilleshe mamma vihei noni mamma ufan kuri mamma amilleshe egota bone fikam go wani nama algon men tereng evves miho ko eives buddhi qabul kora kam ekam go nuwan ehen kam wani nama denwati timwana go ei heddevi farate wakama qabul kurum ei misalakan algon men tereng mihaku midani badigeka gos etanu go huri tatteg bahatta fori kaadake te algon men mi khani etaketi keuma fahu algon men tere mihe ge hitugo suwal no fedene mi taketi ka taketi tayyar kuri mihaku nuwane nuata mi badige bina kuri mihaku nuwane efad suwal no fedene algon men ge hiyalanganane mi ka ko hedi ka takecche ba mi ka ko bina kuri takecche ba mi gotun Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatu ga lavwa fa ebe furihama nizam take emmeha mistakun adi emmeha makhluqun tak benu wa furihama nizam take benu wa huriha kam fudene gen Allah subhanahu wa ta'ala ebe lavwa fa adi ege ituru mi huriha makhluqun take mi kainatu gawa ummi Allah subhanahu wa ta'ala mitakati wujuda gennevi farate wane kan e farate ki khaliq wanta Allah kamuge tadile den efahu shariyan ege zatuga Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kam dalil kure ege misaleki islami sharia bawalawwa mewani Allah subhanahu wa ta'ala islami sharia bawalawwa for ege ebe himene huriha makhluqun tahuge maslahata adi ege evves unikamennuwe adi ghaibuga wahakataka adi mizamanuge scienceуge dirasata kogge noni nuhode fada ilmi wahakatan ebe hore bayan korabwafa adi Allah ga hazratum menu ebe sharia bayan kodde mattaka nabi bekaluna rasul bekalun ebe fonu wafa eme mikamun ebe inge mifada furihama nizamaka gen shariate fonu weni hama ekene mikainatu wujuda genne Allah subhanahu wa ta'ala henkamu algodmen ila subhanahu wa ta'ala imam wa lazim kure ila subhanahu wa ta'ala wadigen wakan man imam den yafu devana kamek gotugam yannani Allah subhanahu wa ta'ala ge rabbu antaka man imam ila subhanahu wa ta'ala ge rabbu antaka man imam me bunima ege muradeki khalqu kur ila subhanahu wa ta'ala ge fi'l amal fulutaka ila subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuru ila subhanahu wa ta'ala kurawwa kantatta hoga ila subhanahu wa ta'ala ekkawantaka evves baaveriyak nuwaka misale gotun ila subhanahu wa ta'ala mistakun khalqu kurawwa khalqu kurevum ga admi kainatu ge milku weri kamuga ila subhanahu wa ta'ala evves baaveriyak nuwaka adi kainatu ge kankam mi tadbir kon hinga hingumuga evves shakka kanula Allah subhanahu wa ta'ala kurawwa kantatta ke kamuga algod men qabul kuru mikam ishar kuru Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin dannashe heddew mata kankan tadbir kurawuma wani hama karun Allah subhanahu wa ta'ala she alam to ge raskalange mati orudugen fe den Allah subhanahu wa ta'ala iman wo ge men timmana kamaki ei
ilah subhanahu wa ta'ala ilahu antakamuga ekkawanta kuru kurim mibuni Allah subhanahu wa ta'ala ga rabbu antakamuga ekkawanta kuri mushrikum bes nabi bekaluna rasul bekalun fonuvi misav battaka ei ilahu antakamuga mistakon Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta nukurati ei ilah subhanahu wa ta'ala ga alukan kurumuga ilah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuru kura alukan takuga ei alugonu me beeru fushun kura alukan mekkamuga wina mes hajju kuruma rodahifuma sadaqat dinuma zakat dinuma katiluma mifadakan kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuru adi mige iturum hitun kura amalta ei Allah subhanahu wa ta'ala wakil kuruma adi biruwer kamuga halatuga ilah subhanahu wa ta'ala ga hadartun rakkatir kan eduma mikan kamuga Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kuru ilah subhanahu wa ta'ala mikan kamuga ekkawanta kan wahi kura Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuruna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alukun kurani hamaikani ilah subhanahu wa ta'ala ashe adi alamen waage deni hamaikani ilah subhanahu wa ta'ala ge hadratun den mitin kama fo menani Allah subhanahu wa ta'ala imam ma gulifa hatar wana kami ei ilah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutaka imam maanai ki kiriti qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ilah subhanahu wa ta'ala behegotum aisfawa huriha ismu fulutaka sifa fulutaka imam en evve sifa fulutaka imam vairuga e ismu fulutaka imam vairuga alugon men imam wan ebaje egen evve secchegge alugon men amille hiyaltaka genes e badal ko efada fikurta kun duruwa horegen adi mige turun e Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fulutaka ismu fuluta miistakunna wattar kurum alugon men duru helwanche adi ekankamuge kaifiyatu e Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fuluta Allah subhanahu wa ta'ala kame kuravva ilah subhanahu wa ta'ala insanu khalqu kuravva ilah subhanahu wa ta'ala duniyege uda tajmi Allah subhanahu wa ta'ala duniyege uda ilah subhanahu wa ta'ala faaba wada gannawaru mi halattahuga Allah subhanahu wa ta'ala e amal ful kuravva wen alugon men sifa kurumeki noni ege kaifiyat bayan kurumeki e Allah subhanahu wa ta'ala ismu fulutaka furiha men imam wa imam umekkam ganwan ehen kamun e kaifiyat badal nuko alugon men imam wanje adi mige iturun Allah subhanahu wa ta'ala ge e sifa fulutaka ismu fulutaka tereng evves ismu fulaka sifa fulaka inkaru nuko alugon me Allah ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutaka imam wanjeni mi kama dalil kodde kirit qur'anu ge ayataki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani laysa kamithlihi shay'un ilah subhanahu wa ta'ala ya effada begenwa evves etchenwe wa huwa as-sami'ul basir ilah subhanahu wa ta'ala assava wadigenwa adi ballawa wadigenwa raskanange vima alugonme Allah subhanahu wa ta'ala furihamen imam wa mihun kamuga waninama alugonme jehe ilah subhanahu wa ta'ala wadigenwa kaman imam wa ilah subhanahu wa ta'ala ge rabbu anta kaman imam wa ilah subhanahu wa ta'ala ge ilahu anta kaman imam wa adi kiriti qur'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun thabit wa ilah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutaka mihataru kanta kan alugonme imam wanje alugon menki furihamen Allah imam wegenwa bayokkamuga wumattaka bima mige teren ekkaman imam fa anekkan dogu kuri kamuga wi nammes alugon menki Allah subhanahu wa ta'ala furihamen imam wegenwa mihakkamuga nuwane misalakam miyak Allah wadigenwa qabul kore nammes Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutaka dogu kurane ehem kamuga waninama emiheki ei furihamen imam wegenwa mihakkamuga nuwane emiheki kafirek kamuga wegendane bima du'a ki alugon menki Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kura ilah subhanahu wa ta'ala furihamen imam wegenwa muslimun take kamuga levvum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin